Hola, bon dia, bon dia, bon dia. Estem a 17 de maig. Hem vist ja eh, el que ha sigut un canvi electoral potencialment elevat. Dic potencialment perquè crec que és la més gran eh, aventura i desventura que han tingut les gestes procatalanistes els últims anys, no? Ha sigut un intent d'avassallatge bastant comulgat i s'han promulgat noves lleis que, que s'identifiquen plenament amb els nous partits que han entrat. Des d'aquí tota la meva mm, discriminació cap a aquesta nova raça que sembla que es vulguin apoderar de, de res, de la pròpia existència, no? I jo tinc problemes amb la meva vida i jo crec que personalment algú que és de raça no ha de tenir problemes sobre si el sol s'aixeca per l'esquerra i es pon per la dreta, m'entens? O una altra cosa, per exemple, d'altres magnituds, com per exemple de si un la té llarga i l'altre la té menys llarga. No podem parlar d'aquests temes així. Jo crec que si la tens llarga i o no, i dius que un dia... Jo, per exemple, ahir, per exemple, no? Estava anant pel carrer i em surt la manada, no? Em va venir la manada de gallos i em va fer gràcia perquè em va fer pensar molt. Jo vaig anar, estava pel camí caminant i vaig pensar, escolta, si em ve la manada, jo el que faig, doncs, com ells, no? Jo me la vaig treure al camí, anava amb la cigala en l'aire i dic, bueno, si ve algú aquí, doncs ja els hi diré que, bueno, que si volen treure el cul també a l'aire i fotem allà una festa i ja està. Però no, no hi va haver manera. Uh, Total, van sortir disparades tres o quatre, tres o quatre personalitats allà, però bueno, vam riure bastant, vam riure bastant. Avui estic disfrutant de la meva nova etapa ja post, post, post riure-me'n de les accions de l'IBEX 35. Crec que és la... sempre havia sigut la major farsa, no? De, de l'imperi neoclàssic espanyol. Dic neoclàssic perquè fins i tot les noves pel·lícules de, del Senyor dels Anells tenien alguna de... Jo pel que tenia entès era que perquè Matrix encara no s'havien posat a les pantalles però no havia sortit i ara justament està començant a entrar Matrix al sistema i hòstia, això s'escamparà, nois. Això vindrà fort i hem d'estar preparats. Hem d'estar preparats. Jo sempre, 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 sempre que vaig a, a concursos d'inseminació artificial, eh, jo sempre agafo condons, per si de cas, perquè ja saps que això va
va d'un va d'un gesto mal donat un dia i una mala postura i allà s'acaba tot, eh? Te l'agafen, posen cap per avall i fins i tot te la mosseguen. I quan te la mosseguen ja és terrible, és terrible. Doncs bé, aquí el vídeo introductori d'avui, fins aquí. Eh, Hem culminat l'etapa radiofònica eh, distribuïdora de, de propaganda electromarxista i anticapitalista des dels mateixos confins de la nostra existència. El riure va ser terrible. He parlat amb els participants en primera persona i em van dir que sí que la cosa seguia en peu i que justament per, per, per treure les cigales n'hi ha que fins i tot se les tapen, em va dir. I vaig pensar, doncs no sé, jo encara no me l'he tret, vull dir, encara no. Jo per la muntanya, sí, moltes coses porto, però tirar condons pel terra, inimaginable. Vull dir, i aquesta eufòria que es va desfermar arrel de portar a televisió 3 o 4 campanaris, què vols que et digui? La trobo una mica encara desfasada. Però és un tema que portarà anys de riure a la nostra generació, així que agraeixo a la gent participant bueno, que va intentar un cop fatídic que va resultar ser un fals inici, com dèiem, i que des d'aquí molts ànims a la gent europea. Greetings to the Brussels people, European commitment of the sadness about military gentlemen and ladies around the African country who helped embarrassingly without fear in front of their realities. And I think that usually lovers of just that single statements that are taken in these regions. And for me it's a pleasure to connect with them. Sometimes I speak French with some black poor people, and they are people that sucks me out several times, and I say, okay, it's your life, okay, you are as free as your country there or here, and you must go on because you belong to this world. And it's heritage, normal, normal committed to in order to say these words. No, you can cross forward all the standings, and you can go around new towns, new cities. You are a profitable people as well as the European. So yesterday, I I I I I catch my sex affair and said, okay, what day is yesterday? Yesterday was 16th of May, and I said, it's a crazy world, and I got my
my member outside, okay, and said, yes, it's 16. So it lasts for me 12 years to do so. And I enjoy it so much today at the morning when I wake up. And it was very funny. And so maybe I will repeat it once. Say to the people, come here. I will study as well as my 60s, 60s, and and I will repeat that twice. So I think this day is the fifth day after that uh, pissed out of of the money of Spain, because I think no kings are able to put his stupid face on on a coin, no, because who pays this coin? Who pays this coin? If it's the only pay, it's the only country, Spain, that it's not an European country. I am. It's like an African country, so I get my member. Not only my member, there are a lot of members that pissed out in Spain, and we celebrate this day after day. And in the afters, musical festivals, people said, yes, we are here to piss out the in the country Spain. And that's an idea that is globally surrounding the Earth sphere, and maybe in a couple of years, we will meet it in the streets newly, and repeating these seasons. Maybe in a couple of years, the manadas will say, "Wow, it's a membership of uh, trouble speakers that say that we are having problems in our houses because uh, we don't have sex in the mornings, no." And what's that? What's apps? What's commons that? It have no sense. It's like talking about people that goes around and around and trying to convince other people for having sex in the morning. Having sex in the morning. So all people pissed out these coins. Nobody wants a face saying we cannot uh, put off our members in the campsite. It's stupid because all the people have sex in the campsite. I don't agree with that. So maybe uh, it's not a logical sense that, but when we go out of our houses, for example, they say, "Oh, who is that boy or who is that girl?" No, we get impressed, and after that, we are like a big region now. Spain will be famous for people who gets impressed one another. I think it's a new revolution. It's standing that will embrace our feelings about that coins, no? Because it said, "Oh, nobody can fuck with the princess," no? Or, sorry about that, king, but oh, nobody can fuck with the princess, no? And nobody said nothing. I don't understand that.
but uh, we enjoy it a lot. I think people have drugs on his shoulders just because there are coins that cannot be pieced out in the campsite. And I felt like a stranger for 10 years, not 12, 10 years, because people said that the coins were not sex coins. It's a video. Me paso al español. Hola, españoles de todo el mundo, ¿cómo estáis? Otra vez aquí en campo a tierra, campo a través. Hemos interceptado una lancha llena de mierda y nos vamos a comer 3 trozos de garbanzos, de patatas en un saco de estiércol, ¿no? Bueno, tenemos 4 algarrofas para comerciar. Lo que pasa es que primero tenemos que plantar, después tenemos que comprar mierda y tercero tenemos que llenar el campo no de herbicidas, sino de semillas, ¿no? Y entonces viene el cuarto y dice, no, es que yo ya tengo herbicidas. Pues nos hemos estado todos españoles aquí en Cataluña como 4 o 5 años hablando de que ya no había ni herbicidas. O sea, una cosa extrañísima. Yo creo que ya vamos a pagar con las monedas en plan, aquí hay herbicidas, tíos. Nos vamos de fiesta, ¿no? Digo, venga, esto es la fiesta de los herbicidas. Y todos los españoles, es decir, todos los catalanes, porque son el 155,0, o sea, el palo de decir, vale, vamos a irrigar Cataluña con mensajes a favor de follarnos dentro de hasta los trenes, ¿no? Y esto fue lo mejor que me ha pasado en mi vida, la verdad. Cuando me encontré con las tropas germanas y digo, joder, los putos berlineses, ¿no? Digo, aquí están tomándome el pelo a raíz de nada, ¿no? Y yo me encontré allí y dije, a mí me han sacado, casi me la sacan aquí en el tren. O sea, como decir, aquí no hay monedas. Y yo pensé, bueno, pues vamos a luchar por ello, ¿no? No me voy a quedar ahí callado yo. Pues bueno, aquí acabo el meu vídeo. Espero que us hagi agradat. És una reflexió com una altra de la societat en què vivim. Es un reflejo de la sociedad en que vivimos los catalanes y hasta los españoles y hasta los pelicanos que habían en el delta del Ebro hablando sobre no sé qué cojones de las tierras y de los sacros santos. Yo lo que sé es que la iglesia no puede ir por ahí robando iglesias porque justamente las iglesias no son de la gente, son del pueblo. Pero nada, que por eso hay monedas españolas así, si no, no tendríamos rey. Pues qué tontería. Es que no os enteráis de nada, colegas. Bueno, esto es un vídeo para todos los vascos que un día fueron de visado y se encontraron con que vivían en Cataluña también. Así que todos aquí hablamos vasco ya. Bueno, un abrazo y hasta otra.